na shop na shop na kwa ni tu ipi gue anak melukon bahasa enggak ada boleh kadang kok ini sini na jusuk tenak ban itu lah mi gue kata hari seni kadang gue geri kaba dan kangsu ladang lu ki kamro ki kun samla jo boleh kata geri seni kimio sugi kam ke jam undan syo don gue ulah pendek PhD ulah pe airport kubor kalau dong advertisement anta kabakhat bantrai hapo zoo gorila tip dari punja syrik mahe kame ubreu nama rabalai ikut interview muda gorila bersisa jampuk tega zoo layang melayu banyo gorila nari Afrika menta Hendra itu gorila attract hai turis menuan pe but crores and crores kapisa iyo naga jingdon gorila tiki khot advertisement yano buktre ban ak gorila ban hong naga sni gorila tau PhD holder lalek hanta lalek uang ngakwa ngaibang ya ketika salary post hanta namar ga jingsu golong bahe hendra wong tumno kenyan leak kum gorila yung kata ketika post lara metre intunis kong oke teman persiap sini menengkong ulah persiap hong dan kita seni gorila artificial ulah rumah po daga kajar kamerajar entah kabakilai ulah syak mesti entah ke payah kele pun hak bawan pe yu kita muci sya udah gorila kazu kalayo jimentoy kalayo revenue gobit entah Hagawai kasi kumnor hukum kanthi na kataga jar kala keri pula pois no wepan. Haga taga jing sum shit nama ka jing wanpe kibriyo ki babon. La poi haga taka badon sing. Poi ka badon sing la kerhu la wan ula shala de umur bolayam. La kerhu ndre to sing la wan skor jong lo. Hey John, manga meu hari. Narum yo kam thai melawan aksing ne wo. Ming teh gorila teh anseni perlu dengi tu mau teh ruang kata ini kejuk ke bagi imta ki PhD holder ni hapan try ko nong kam ke bagi ladangi khmir ti begini kam sokar min koi hi kun samla ka kam sekedar kampion kam dei long ka limit ka thong ga jong dan sipun ki bai pati ki kam lani ngelam nong ka thong ga pila pen pau le da ki yang jong ki kerja ngani tu kana kindia Pak jadi bawa ukham ukham burung pak ya ukhun ukham bit guna haga longing long sem kecuki weupa udah lainut ikun pasawut ikun senrang lainut ikun senrang kide kibiru kibalang rasta weu la pendep ya ke PhD weu la pendep ya ke engineering but weu la pendep ya ke cumpuli ke pakam ha susu bani kini kiwe baru kun kadu jong tau empat udah ubri ubam lekam lenjam mencuri skul haki por urasan belah uang pun pandai upah kilik bemengan kesan mengayemen udah ubri nak masila upah wahi di tengok jungu juang Yesus ya ukun baru ni kun kadu urasan kelau untuk hagati ke longi hadin boyui upah ulasan temen umlasu pentrai kita nama ulasam telur uni kun pat ulasan penditu na kiying tibreu ban na kui jaga ulah kelawe unong tu ulah pau hakas nongkat au bagi para marjan haba kiyui kisang panjakran yang haba kabini begini ke longi jong tau pak Wei pedek para marjan kembali orang lentin ini para marjan kembali jaladi utau wei para marjan ukam yauda ule selok utau pa wong yupa koba balik beno yang ni pun kadu jompi nak ying lalu beno yang ni pun kadu jompi nak ying ke jompi kapurong jompi kan wan impia akan ying ke jompi nama lain ikut jompi di bawah pendek dia kecimpuli ke berkerak jadi kita berbenang mastan Hendra ini pun kadu jompi di nantuk
uri ngoktu apa kesnong katau baik kini ke purang jompi di balang air begini lain ikun kayak no dan kalip no bat hakmat jompi uri ngoktu ini pun kadu ukpa wasam ya kacing penyoi jom tahu uri romba jom kesnong Henry sebab dah kawai kentin ke bubong penyoi ukpa oh ya untuk parlok jom kumno ngan be yang pun kadu jongan larangan be yang pun kadu jongan mano bat mansabang yang apa dikini layut ki men ki jongko kamu ukam penenturam yang ni nungtu bat gini layut dikena kita kepala kule lah masta kadang kalau begini layut ikun ki jongko anda lah pendat yang kita degree, yang kita engineer, bagi PhD, kibriu, kibasok hanu kendong, kila soil dia berkila long di bastat na preng baro. Bagi kim so yang absu bagi ni belalak, nali tuken patlang selengkar dengan lek ban tung kepala dengan pu kelang haki lengkar ngam so yang absu. Jakerdang juga bagi imlang ban ini kinong belang musnong. Kani kecil kelau, kani kecil suhangan ni, jom kini hilang ikut. Dibakin kuasu berpelai kabarin bro, nama dia pulih, yang di highest rank degree gitu kim kila soleran. Kani kecil peleran gitu ki, kepelau bagi upah bukan jaro, pendipan yang lagi berkim lembau pun berlong tu. Kani kecil sang kalau hangi. Kisamla ki balaya pulih hangi ikut samla juga distrik ki balong asat bangi ngimdei ban ong bangi la pulih ini degree la pendat ini degree ngam ya hapsu kata